Hey All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu lalram sangral te Governor PS Sridharan Pillayan voin khan na thialatlo Chief Minister Puzaram Thangan Myanmar ral tlan Mizoram lo telo tuam hlom chu anti ngei turani lain state malin adu thuwa rom manasiam thei thilani lo ati tui hlunna inzirtirani World War today voin khan Mizoram manani Bangladesh Commerce Minister Tipu Munshi and Bangladesh le Mizoram inrina shula tuna changarai lautea border hard 10 khat honani ang ati Governor PS Sridharan Pillay le anupui Rita Sridharan ten voin khan na thialan tloa District Office ho tu te baka khotlang shwai tu te akoma munpoi mo te atlo bok Governor Pola official program to government Nathil College Shipui leng mek laka sarkari mipui himnatur dan azam te thataka zom chungin man ania Governor chuan Nathil mipui te chuhun rei takatang to a thei top chua an lo nor thin district thar an mamona te hriat saka pek anita chu alompui takzati asoya Nathil district to district no pang taknima sela eile barkonga in todel thei tur khopa aram le munma te athata wangin theina neya asiat thu soyin Myanmar nen ramri in tom ani awang po in border trade poimo tak Nathil district ala thoi abei sayani atia Nathil district to district tharani angin sarkarin angai vena ti phuiswi chauzel po atumani atibok official te kam no hian governor hian kaushan tlom ngai po le political party shwai tu te akoma in po takin district mamole thil tul te an soi hawani Bantlang in khom program ani nuwa governor hian Krishi Vigyan Kendra KVK le KVK School of Agricultural Science te atloa helai mana hian ramason na le in tawdel na atana agriculture poimo na te zirlai te fuinan asoya nikum lama governor lo muak tura impua cha laya ana thona mun KVK na thela lung pu chola thi Dr. Elmuan Zawi senior scientist chu thenlung takina ui thu soibok Hemenu hian district hospital to in afangkwala doctor nurse le medical staff ten in komna nain anna thole an mamote azota a theina zona district hospital masona atan thei top chu atum thu soyani Mara Autonomous District Council MADC budget session ni thumo tur chu voin choma dar som le chanve khan MADC session hall tanani MADC Chairman P.H. Salo an session ni akai shruaya chomalama zona start question pasari chanani a chonhulam session Deputy Chairman Puke Ponia kai shruaya House Leader Puenza Khai CM Finance changtu ni bok chuan kumsani somni pakhat somni pani MADC budget house aphara kumsani somni pakhat somni pani chunga MADC summan tu rom mani awain chengnoi singkhat le saruk cha somsari pathumani budgetin active ni somni pali khian sai huwa pass tumani voin chanu ve khan official bill pathum house pharani baka notla 1 VC thiatak chungchang house phara soi ho ani bok Chief Minister Puzaram Thanga Chutukin Khan Myanmar ral tlan de chungchanga Voice of America News Washington DC nen komin USA Chin Churches leader te akom bok Chief Minister chuan Myanmar ram chumi puin nunral mo le nun phungpa ngai an let le thei adu sakin abei sei thu soya tuna boina an to awanga sahimna zonga Mizoram ran lut te lo tuam hlom chu ma ni mishing pui an ni na atanga an ti ngei turani atia hemi chungchang sarkar lai puya po thlenin delia palai atir thu soya chuti rol chuan rampan in lai chi na chu sarkar lai pui chanani awangin state malin adu thuwa rom manasiam thei thil ani lo ati Chief Minister here National League for Democracy Sarkar na hnuaya Union Minister of Foreign Affairs tu Pizin Mar Ang akom bokani tui lunta inzirtir nani World War today chu tui ngai hluti thupui mangin Mizoram hun sanga voin khan manani Aizawl chon PG changtu Deputy Chief Minister puton luyan he huniman puyin Mizo mi puyin tui thiang himanin theinan sarkarin theito pachwa me kaniati a khopuya mishing chengjat pung chhozela tui har sana po athleng ve zel ti soyin tui ren inzirtir angai atia Aizawl khapui chom tu re ekaya Aizawl Greater Water Supply Scheme Phase 1 le 2 khol chu ni tin tui liter nuai za somsari panga pam thei turani lain opat to wangin ni tin tui liter nuai za somnga chi apam thei to thu soyin Phase 1 le 2 tanpui turin troi tlang tui chu lei hip na
bangin lak lu tumani ati a he na hin kum sang ni somni pania zo fel thei be se ni ati puton lu ya chuan sip me win tui liter makta doi za thum somsari vel pam thei tur sakol tui chhuna changa lai pui tlanga tlong tui pam chho turin malak me kani thu soibok lunglaya chuan PG Department Conference Hall la World Water Day polin hun manani a he hun phan pui tu lunglei DRDA Project Director Pukel ro hluwa chuan Mizoramin kumtluanin malsom ro tui dong thina chuti la ya thal chawa tui in tura boina atok thin chungai mo amati thu sojin ada kholna lama tanla ka tul hleni ati champhaya po tui poi mo na le hum hal atul zia in zertirna World Water Day Paul Hian PG Department Boltomin Hun Manania DCP Maria City Zwalin Aman Puya Internet mga tui bil pek theina atlang zar ngalani mamita chuan PG Watson Division Board sayin World Water Day hi manania DC Dr. Rozaman Aman Puya World Water Day mang tura kal khom ta chu mi hring ta nun na tura thilpoi mo ber ta si ngami tui hlun na chang thar turin asomani Longtlaya chuan PG Department Longtlai Division Board sayin DC Conference Hall he ni hi manani a Lai Autonomous District Council Chief Executive Member Pumang Mung Chin za in man puyin atel lawanun thei ani lo wangin tui chungai hluta ren chematul takzat ani ati a tui na hum halle ram nga siam konga thei top chu a tan lak atul thu po soyin tu le fa ta tan ram nuam jok siam turin tuna le lung lwa tu te hi an poi mo a mani ma hun ngei po mani kuta in ngatani ati he ni man na hian sarkar office rang ho tu te le tlomngai po rang shwai tu te an telani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Bangladesh chuan Mizoram ne na inri na shula border heart honbel turin rom man asia mekti Bangladesh Commerce Minister Tipu Munshi an soyin tuna changarei lo tia border heart 10 kha chu honani ang ati Trade and Industry Minister Dr. Althang Lenanen nimina Dhaka Imbiana an nei zo athuthar lakhom tu te angkom na he thui soyin pumunshi chuan til sang Mizoram le Bangladesh in sumdon na tur le inkalpo na turin kongzau taka in hongani ati a Mizoram chuan trade commerce le communication lama thoduna thazok nei ani theinan Bangladesh le Mizoram ram shula border heart station te din thati ba ka chatugram port po tangkai taka man adu hle ani ati Dr. Al Thangliana po in Mizorama Bangladesh Siam ready-made thom no mamona asang le ti soyin Mizoramin mau thing so thing chini le thil dangte Bangladesh athon lut be thei thungang ati Dr. Lathongliana hian korpui chhuwa tlabunga border trade din turatan trade facilitation center po sarkar na anchel masak hun lai dei to ape felle hon ani to thu soyin korpui chhuwa panakong po double lane black topping zo vek ani to thu le India sarkar official tenen po amuna en felin tuna hian survey le thil dang tul zong po ngor taka boy puyani atia Bangladesh sarkar thunei to sang te po in rangle manmo taka anti turang ang anti ve thwai thoi atul to thu soibok Bangladesh Commerce Minister Putipu Munshi nen korpui chua integrated check post ICP de natur pun en joint spot verification visit nei rot ngalin me thla chunulama hi ti thei ani tur thu Bangladesh Minister hian Dr. Thanglia hi ashrila hei ba ka hian Bangladesh ne naram de ve ya ol samzo ka in sum don thon theinan sil suri tuipui bari nun suri le marpara border heart te chu ani na ang tur taka chhor tangkai tura Bangladesh sarkar lamin anti ve ngai te ati thuai atul to thu po Dr. Thanglia hian athlenani Dr. Lathanglia hi nimin ve khan Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry FBCCI President Sheikh Fazle Fahim ale shwai to dangtenen FBCCI officer anin koma FBCCI hi Bangladesh sumdong polian inzom khom ni in anni malak na hi apoimo hle ani Maharashtra, Punjab, Karnataka, Gujarat le Madhya Pradesh COVID-19 shikai ni tin anlapung chawzela darkar somni pali kala chungaram chunga shikai mu chwa zinga za somriat point panga chu heng street panga mi te hi anni darkar somni pali kala chung khanram chung mun sang shikai singli saruk chakwa somnga pakhatanom bela heng zinga za somriat pali point pali pakwa chu Maharashtra, Punjab, Kerala, Karnataka, Gujarat le Madhya Pradesh mi anni Chanchinthar top nan atlang pui Governor PS Sridharan Pillayan voin khan na thialatlo Chief Minister Puzoram Thangan Myanmar ral tlan Mizoram lo te tuam hlom chu anti ngei turani lain state malin adu thuwa rom manasiam thei thidani lo ati
tui hlutna inzir tinani World Water Day vo in khan Mizoram manani Bangladesh Commerce Minister Tipu Munshi an Bangladesh le Mizoram inrina shula tuna changrei lo tia border hat ten khat honani ang ati chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani